Abaturage batuye mu murenge wa Ndego mu karere ka Kayonza bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'inzara, aho bavuga yuko abakobwa babo b'imyaka 18 y'amavuko bishora mu busambanyi kugira ngo babone ibyo kurya, abandi bakishora mu bikorwa bitemewe na leta aho bacukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, abandi bakishora mu bikorwa by'ubusamba bikarangira bakubiswe bakanavunagurwa. Abaturage bakaba basaba ubufasha. Mu karere ka Gatsibo umugabo wo mu murenge wa Rugarama yapfuye agwiriwe n'ikirombe aho yacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bavuga yuko iki kirombe polisi y'u Rwanda yagifunze kugira ngo hatazagira ukiburiramo ubuzima, none abagabo bitwikiriye igicuku bajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, umwe ahasiga ubuzima. Ibi biri kubera mu karere ka Bugesera mu murenge wa Bugarama ahapfuye umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 agwiriwe n'ikirombe yacukuragamo mu buryo butemewe n'amategeko. Akagari ka Kigombe mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze abaturage bakomeje guhangayikishwa n'ikibazo cy'inzoga zikomeje kwakorerwa z'inkorano zitwa muriture mu kubita umwince ndetse no mu manurajipo, aho batatu baraye banyweye zino nzoga, babiri bakarara barwana, umwe bakamwica bakamujugunya munsi y'iteme. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwahageraga kugira ngo butangire bukore iperereza, gusa bafashwe batabwe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha Iyi ncamake y'amakuru nimba bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego. Abaturage batuye mu murenge wa Ndego mu karere ka Kayonza bavuga yuko bakomeje guhura n'inzara ndetse igatuma bamwe bajya gushakira ibyo kurya hanze, bigatuma abana b'imyaka 18 bishora mu ngeso z'ubusambanyi kugira ngo babone ibyo kurya, abandi bakishora mu ngeso mbi zo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, bikarangira bamwe bahaburiye ubuzima, abandi bakishora mu bikorwa by'ubujura bagakubitwa bakanavunagurwa. Ibi ngibi rero abaturage bavuze yuko ari ikibazo cy'inzara kibibakoresha, aho bavuga yuko bahinga imyaka niyere. Mu karere ka Gatsibo umugabo wo mu murenge wa Rugarama yapfuye agwiriwe n'ikirombe yacukuragamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Iki kirombe cyamugwiriye ahita yitaba Imana, aho abaturage bavuga yuko iki kirombe cyafunzwe na polisi y'u Rwanda bitewe n'uko abagikoragamo nta bwishingizi bari bafite, dore yuko cyanacukurwaga mu buryo butemewe n'amategeko, birangira bagifunze bitewe n'uko kitari cyujuje ibisabwa. Kuno munsi kw'iki gicamunsi abagabo 5 bitwikiriye igicuku bajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, birangira umwe ahaburiye ubuzima, abandi bacitse. Ishami ry'ubugenzacyaha ryatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe nyakwigendera by'ukuri, dore yuko abaturage batanze amakuru yizewe. Bavuze yuko n'ubundi abagabo ntago ari ubwa mbere bari basanzwe bajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, nuko habayeho agisida yenda ikirombe kikaba cyaguye kigahitana umwe. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko hano haba irondo ry'umwuga ariko bacukura bahari, kubera yuko abakora irondo ry'umwuga baba babaguriye inzoga bakareka bagacukura amabuye y'agaciro, dore yuko bavuga yuko irondo ryo mu kano kagari ari urubyiruko, ndetse aho bavuga ko rino rondo ryiba n'abaturage bitwaje yuko bakora irondo ry'umwuga. Mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza abaturage bahangayikishijwe n'ibiyoga by'ibikorano bikunze gukorerwa mu karere kabo, aho ababinywa bishora mu ngeso z'ubusambanyi, mu ngeso z'ubujura ndetse n'izindi ngeso mbi zigiye zitandukanye. Aho bavuga yuko izi nzoga bazihaye amazina. Inzoga ya mbere bayita muriture, sinzundongoye ndetse no mu manurajipo. Aho bavuga yuko izi nzoga zikomeje guhangayikisha urubyiruko, dore yuko abazinywe bahita bahindagurika mu mutwe, dore yuko abaturage bavuga yuko n'ubutabaye kumena ibidomoro bigera kuri 3, aho polisi yabimennye ku mugaragaro, ndetse n'abakoraga zino nzoga z'inkorano bagafungurwa, bakaba bagarutse bakaba bongeye gukora zino nzoga z'inkorano. Bakaba basaba leta nimba yabafasha mwa kino kibazo kugira ngo bace zino nzoga z'inkorano mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza, aho abaturage bamwe batakamba bavuga yuko zibamariye urubyiruko. Bamwe bakurikiranwe ibyaha byo kunywa ibiyobyabwenge, ndavuga urumogi, abandi bagakurikiranwaho ibyaha byo gusambanya abana bakiri batonya bitewe na bino biyoga by'ibimanurajipo, sinzundongoye, ibi biyoga by'ibikorano.
Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nyuma no mwana mwana makuru nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze, turabakunda cyane kandi ikindi turabashimira mwe mwakoze subscribe, muraba agaciro. Ibyo tugezeho nimwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. Murakoze.